سعيد سعدين فيسبوك ينس تفضي وثكني تسلطت ناغي كونتريبيسيون يسمى كونفوزيون دونجي سور لا ريفولوسيون ويفانا كمال ارتي تفهمض الزرلي تنمية الرشيد تنمية التيكوي 5 اللي يفاولون يكراوي ديك النسعان تيموغليين وزعلوا لهم كنسنق لي ميديا نتمور في الجزائر داك لي ميديا اللي لان سمثا دوني دو مانيير جينيرال كيني دونك ديفور باش تولي لا كونتريبيسيون سعيد سعدي ديفور لي بوين اسونسيال دونك ثاني قيتين اللي لان سعند ازل نسنت مقر سعيد سعدي دونك لا كونتريبيسيون وسن يخدم يبين باللي il y a un danger effectivement sur la révolution تقراولا 22 février نيلان كثمرت ايواش خاطر نتولى باللي لان كران ويديك الطرفه لي زيكستريميست اسلاميست ويديك نيلان ذفير دماغني وثطاس نيلان نموسناوان يونا ما مطهر رجعوت وشاطني مغنسن ويديك يتنعن في ثقدوث لي زاني 90 نغانين خاطر سعنتي مغلي النظر لكني الساعة نتولى ثلاث ثقراولان لان ثورة قد مرت الجزائر تزمرت ديرابي تزمرت تفغ جبريل خاطر كيما نصان تفاغلت وذاك المقار دونك لي اسلاميست وذاك اللي يسعانا ان بروجي تيوكراتيكي مرت كان فغنت بغانا تبينن البروجي نسن et donc c'est un danger. Ça dit donc il a averti, il a essayé d'alerter le mouvement révolutionnaire pour qu'il fasse attention à ce danger-là. Ça dit la contribution il net باللي les progressistes اللي كنيلان تناغن في ثقدوث ودورات سوسمن فين يطرون خاطر يزمر الحال l'objectif la finalité de la révolution risque de détourner le fleuve pour utiliser l'expression le fleuve détourné dans son roman. Donc Saïd Sadi يهضر أطاس مثال surtout il n'aide باللي dans l'ancienne même contribution il a parlé du danger de faire appel à l'arbitrage du pouvoir. خاطر ثوراشي طرون بغاني تسالين لي اكستريميست باكنا تبينن la société algérienne il y a un danger et péril islamiste donc ça veut dire que on va essayer justement de faire appel à cet arbitrage qui est un arbitrage du pouvoir et il a l'habitude de jouer sur les antagonismes de la société donc Aïnilan Nzara sur le terrain la revendication principale Nilan essentielle du mouvement c'est état civil et non militaire donc l'inspiration du congrès de la Soma la primauté du politique sur le militaire غير ثالوث slogan نظام où il défend les années 90 la marche des démocrates Algérie libre et démocratique المشكل اللي تقرا سعيد سعدي قراك يلزمنا نروح vers des principes fondamentaux pour une charte qui va être acceptée et qui va être une condition préalable pour tout compétiteur politique. Ça veut dire qu'on زميري نكشم سرتيت ونزميري نكشم la compétition électorale نروحي يتفراني بلا ما نفرى les principes fondamentaux. خاطر يزمر حاليا يوندي الحق غادي يستخدم البرانسيب ديمقراطيك ديال الفوت بعد دي الحق ديالنا يزمر دينا غلط الديمقراطيه. دونك رشيد لا نويليك لا نستغلطهم لا نويليك اللي بغان ils vont réduire la démocratie à l'acte de vote ce qui est un véritable danger. Donc ثورة إلاق ويداك نيلان لانك موسو et d'ailleurs Saïd Sadel s'est posé la question est-ce que la révolution du 22 février le mouvement révolutionnaire va dénoncer va lutter contre ceux qui sont des partisans on peut dire d'un état théocratique ou ce qu'on peut appeler le liberticide. Ça veut dire que Nilan
ils sont contre la liberté. Que ce soit les libertés individuelles ou collectives. Donc Rachid, il a essayé de donner son point de vue par rapport à la question de la nécessité justement d'y aller vers une rédaction d'une charte de valeurs démocratiques qui va être un préalable pour la suite, pour entamer un processus électoral ou autre. Donc il a essayé d'alerter l'opinion et même principalement le pouvoir justement les antagonismes, les contradictions qui peuvent exister dans la société et les événements 90. D'ailleurs, Saïd Saadi, il a rappelé en 2005, il a proposé une commission de vérité et de justice يوكلت تبين أين تران les années 90 من هيلاند فير ويديك نغان الطاس نمدن الطاس ويديك الميم ويديك نيلان ملي غان بوسبسي ملي غان فلان أتبين لا فيريتي دونك ثورا parce que Rachid Dange Nilan c'est que ils veulent disculper les crimes commis par des islamistes. C'est un véritable danger. Et d'ailleurs, il y a une sorte d'un regain, d'un retour de cette mouvance politique et qui va être un véritable danger, même pour le futur, pour l'Algérie. Et le retour de la mouvance qui est voulu par le pouvoir, oui, le système, parce que je quitte sur les antagonismes, mais je ne تسمى تكيت راني سايد سعدي هادشي كي تيجانا علينا ديال الوقت باللي او يفن ان واحد كوميسيون دو اسمها كنيا دو فيريتي ما يلاق خاطر حاجه ديالنا باش كنيا ان كيسيون بون فوا بور توت ان في لي زانتاغونيزم كاين هادي فان انا وقت المن انا وقت الحق باش كنا نحوها بزاف هكا جوستمون باسكو سايد سعدي قالك سي ان دونجي باللي امي ويداك نيلان la mouvance justement islamiste qui est partisan d'un état théocratique, ils ne sont rien du tout, ils peuvent être même une alternative, ils ne sont pas responsables de ce qui se passe alors qu'ils ont une grande part de responsabilité. Et donc il dit que la balle maintenant elle est dans le camp démocratique, du camp progressiste, il ne devrait pas se taire devant cette situation. On devrait éclaircir, et d'ailleurs justement c'est pour ça qu'il y a le titre de sa contribution, confusion, danger sur la révolution. Rachid la question de qu'est-ce qu'il veut sous-entendre essentiellement de cette confusion. Quels sont ces principes fondamentaux de la démocratie un minimum. Saïd Saadi insiste sur la question de la transition démocratique. On devrait passer par ça. Donc, pour définir les préalables. Définir justement des préalables pour protéger on peut dire l'état futur. Donc Rachid Saïd Saadi il a insisté sur cette question-là parce que sans ces préalables-là, l'Algérie pourrait revenir la case de départ. Voilà, la case de départ aux années 90, là où l'État algérien, autant qu'État, autant que république, on peut dire, il était menacé parce qu'on allait y aller vers un État théocratique qui menaçait toute liberté d'expression. كمال اسكسي كان نقامو باش نكفو لا كابسولا كينك سايد سعدي اسكو ميديو غنشتكي هاثي يوغاذ مع دوغال لي اسلاميست نغامي سايد سعدي رشيد يقارب باللي لي اسلاميست n'ont pas de chance de revenir démocratiquement par les élections normales. Ils ont perdu le terrain ou Mazret Antarrachid de revendications essentielles dans le mouvement et son essence démocratique. Ça veut dire la liberté, donc le projet islamiste n'a aucune place dans cette révolution. أول نسن جامد تعدي ne peut pas s'imposer dans cette révolution. اش بغاني يخدم الرشيد بغاني يسندي الحكم بغاني يكشمن واحد يسحاب الحكم باش تدغن ثقراوله نيلان اتديفيين بعد ابري فون ريكوبيري بوليتيكمون
une Le fois. terrain perdu. Voilà. Donc ils veulent récupérer, on peut dire, le pouvoir indirectement, c'est-à-dire en intégrant, en s'alliant avec le pouvoir en place. وراه شي دابا كي تهضر سعيد سعدي سي غادي تهضر يزقل لي يند باللي لي islamistes ce n'est pas la première fois qu'ils étaient des alliés du pouvoir pour maintenir le système. En 91, avec la déclaration officielle des partisans de la théocratie en 91 à Rachid, نند officiellement باللي نونيت بغانا un état théocratique, بغانا un état autoritaire دينا يسكد لي زالجيريان من بعد لي ميليتير كران ديما نزن باش يدقلا رشيد يتالو فني لاربيتراج. لو بوفوار يبغى توجور يلعب الرول دان اربيتر باللي كان لي اسلاميست اللي قرصنا كان لي زيكستريميست ديمقراط لايك الحراق الجهات القبائل اي ويديك نطن فوالا سورتو برانسيبالمون بيان سور القبائل الحاله مرة الجهه النظام سكد الناط لي زالجيريان لي اسلاميست باش البوفوار هذا بو الجزائر ادي فيغا كاين كي بو اربيتري سينو اديكشن دون اون غير سيفيل اديكشن دون ان كاو. دونك لو بوفوار الجيريان يستخدم تسرتيت نسكد تهيبي غارون لا بوليتيك دو لا بور تسرتيت وسكد راشد. تنمرت كمال اكيد وساتقرا كاين نسفهمها يالتي كلتا ديليا انجاز سنتان دي فكن ثمغني سفاني ظنون ما اين كو ظنون مش عشان فورسيمون كاين خمس فرانسيس دا جاز سنتان هذا نصوحو نغوري كنا ادفكر شو شو تمغنينيك هذا شو تمغنين سن تنمرت كمال ان ملي اللي تزويت اللي تدوم تنمية رشيد ارتفاع